Nidaul Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Muna-muna ingkatan sa sanglitan ibang pupudjihan tupot sa japa Allah subhanahu wa ta'ala. Salta tap-tap ibang mataud tawakam pataurun na to in salawat ibang salam singkitaniyo pa panghu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mapuas dahin dito mga myulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala, magsarang sukul kita niyo patuhan na Rabbul Alamin sin masi kita niyo dirihilan niya waktu iban kasay iban kusog amuin makatunay pa kita niyo sin salagulaggo maksud sin kita niyo mari pababaw sing gumiini amo nay mag-ibadat tudyo matukan niya. Salta damikyan magsarang sukul kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin yari na isab kita niyo nagbak habi asin waktu amuin pagkabiaksahan sin kita niyo ha Jumaat tong nabihan sin kita at malam Jumaat puasin isa dahil ha isag pito labi-labi pali sagwalo labi-labi magkulang maglabi hangkajam in amuin pagbisarahan sing kita niyo pangadjian maniyo tiyo inya turay nga mga ipagsusukol na to pa Allah subhanahu wa ta'ala sin aun paisab kiarihil na to waktu sin amuin maka ingat kita niyo sin dahil nga mga amuin kiawajiban in pakania umat muslimin dahil hasyulakan niya amuin manuntut sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to dahil nga mga subay na to tap-tap ipagsusukol pa Tuhan na to Rabbul Alamin bang kita niyo nakabatok paamuin paraan sinsul ka biasin nasabot na to limabay sabab impagtuntut ilmu ini amuin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala ilmu syar'i ini nireng hamangaran amuin pasul ka ini to mga maas tay manghud na mo agama Islam wajib kita niyo magsukur daran patuhan na to Rabbul Alamin simbihat to kahalan in mapuas dahin dito itukbal na mo in kasalam-salaman kanyo katan kasadyaitraan kasanyan kasalamatan halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magkulang maglabi intiubtuban sin kita niyo hatungod sinamuin tibayhuan sin tauhid pagyanon amunain tu tibayhuan sin tauhid kialabayan sin kita niyo amunain pagyanon tauhid al-uluhiyah iban sin ar-rububiyah iban sin al-asma was sifat. In tauhid al-uluhiyah pagyanon amunan tauhid ibadat amuin magtauhid kita manunggali kita in pag-ibadat ta tupot sadya hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala wayruun lamud niya sa kuto niya limbang uno-uno dugaing daing kaniya. Adapun damikyan in tauhid ar-rububiyah pagyanon amunain magkahakad kita magparatsaya in Allah subhanahu wa ta'ala siya in Tuhan tag amulahi tag papanjari tag ukumili singkatan alam amuin kikita tayban sinway damikyan yari kita niyo bihayaon pagyanon tauhid al-asma was sifat dahil nga mga amuin maksud sin tauhid pakania dihirihilan sin amuin
nagbaktor sin kitab bat in kita niyo yari kita niyo masiha amo in kitab ad-durusul muhimma li ammatil ummah siulat Sheikh bin Baz biaktor niya siya nagbaktor sin kitab ini aun dayng hamangalong ta kabtangan niya bisaran niya hatungod sinamuin kamaksuran sin mga tauhid tibayhuan niya hatungod sin tauhid al-asma was sifat dayng di ikabay ta niya long na qala rahimahullah wa amma tauhidul asma was sifat fa huwa al-imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim aw al ahadits as-sahihah min asma'illahi wa sifatihi wa isbatuha lillahi wahdah ala al-wajhi al-la'iq bihi subhanahu wa ta'ala. Amun atuin ari niya hatungod sin bangbiya din uno yung pagyanon tauhid al-asma was sifat sabab in Allah subhanahu wa ta'ala aun dayng hamanga amuin kangan-nganan niya iban kasipat-sipatan niya sampul na siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin Quran niya mahamulya muna iban sin biyay takato sin junjungan ta nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dayng mga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha beta at aun dayng mga long nabihan kangan-nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala sampul na fad'uhu biha mangkaw mangindua manjari kaw hati niya sabbutum na tubang uning kabayaan mo harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagubos lang na sin Sheikh dahil di pahuwal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim aw al ahadits as-sahiha min asma'illahi wa sifati. In hatungod sin tauhid al asma was sifat amuna in subay kita niyo mag-iman hatiap-tiap amuin hatungod sin kasipat-sipatan iban kangan-nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala siabot halawm sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin mga hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun sahih sabab in siabot sin Sheikh di atin niya tiwila niya di hadis sahih sabab aun ipagbayta sin tao hadis bukun bunal amunat wayra problema sin Quran maluhay kita niyo magukay masapat na to kayo magtuybang o magbayta long na bihay ni hatungod sin sifat iban sin ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala maluhay magbatok sa adapon in hadis na kalukay-lukayan pa kita sabab amoy mag-check kita sin hadis bang bunal yaw na tawabukon adi kita makaagad basta-basta bang amoy hadis bukun bunal imi ana jabayta sin Rasul hadis sin Rasul kabtangan sin Rasul sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa inya tu bukun bunal akan nabeta sin Sheikh dayon dilaw na suway hadis amuin bunal na mayta dayon doon sabab yung parakala ini magkalagihan siya biya sinamuin bayta tanakaw na ilmu labay atungod sin tauhid rububiyah ban sin uluhiyah ay atungod sin tauhid ar-rububiyah iban sin asma was sifat indua tauhid ang tibayuan niya ini maglagi siya ilmu na amo ato yung pagyanon wa isbatuha lillahi wahdahu ala alwajhi la'iq bih nabangsaw pama in kasipat-sipatan sampul na iban ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya bayta na halawm sin Quran mahamulya iban sin hadis sahih na suway tato amuin lang ta isbatun kahakarun amuin uno in biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sifat niya iban ngan niya akatutupan niya amuy atuin bihat amuy atuin pagparat sayata hamanga sifat iban ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala sampul na
Pag-ubos long na sin sheikh dahil di siya patan niya min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyifin wala tamsil. Hatungod sin amuin pag-iman ta, patawhid ta, paamuin hatungod sin kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong niya biyang biya di ini namuin pagparatsaya ta kaniya, pag-iman ta kaniya, haupat parakala. Min ghairi tahrif, haamuin bang uno na yung kiyabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sipat niya, bang singan niya, biya sin mga laong ta ar-Rahman, ar-Rahim, Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Muhaymin. Yan, dahil mga bihato na mga dagbos niya. Min ghairi tahrif, wayroon pagtahrif kaniya. At niya di ikaw mamindahi kaniya. Impag pinda kaniya, pindahon mo in amuin laong tabihan mismo ngan amuin lapal yaon pindahon mo siya atawakan pindahon mo makna niya. Impag pindari manjari mamindahi kau singan iwan sinamuin makna niya. Bang uning kiabayta ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala di mo na siya manjari pindahon tuod. Sibuk dakan bang uning ngan niya ar-Rahman sa upama long ta ar-Rahim, al-Malik, di mo na to manjari pindahon. Sibuk dakan na muin lapal niya to diat to iban sin makna niya. Amuyat to panagnaan long tabihan impag-iman ta, pagparatsaya ta, pagtauhid ta, haamuin mga ngan sampulna iban sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, di kita manjari mamindahi kaniya. Daing naman halapal niya, hahuruf, hakalima, iban sinamuin makna niya. Bangunin beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di nato kita manjari mamindahi. Pagubos, wala ta'til. Bang unuin beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin Quran hatungod sin sifat, iban sin ngan di kita manjari manghimuting kaniya. Di kita manjari manghimuting kaniya atawa napihan ta siya, di ta siya kahakarun. Inya to di manjari makakupuri namon bihat. Yung mga ini amun upat parakala sa buton tayo ini bangkaw namindahi hamana ha kalima hatitik katawa long tabihana hamaksud di ato manjari makakupuri niya to. Amo hindi mo siya kahakarun wala ta'til, di mo siya kahakarun himutingon mo siya damikyan niya to di manjari. Wala takyib, amuin long tabihan magpahantang kau sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa kan panghinungod mo siya pasipat long tabihan atawa di mo siya manjari amuin kaypi along nasin Arab amuin dihilam mo siya hantangan pahantangon mo amuin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamsil, artinya di mo manjari hisibu papagsibuon in sifat sampul na sin Allah subhanahu wa ta'ala pasipat sin amuin makhluk kaya panjari niya. Di mo yan. Tuwati niya bang imyanin Allah subhanahu wa ta'ala biyaw mga sifat niya in siya aun lima niya. In lima sin Allah subhanahu wa ta'ala at niya inhantangan niya indagbus niya di tanang kaingatan. Sabi at sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya aun lima. Atawakan Allah subhanahu wa ta'ala makabisarain Allah magbisarain Allah subhanahu wa ta'ala atawa magkatawain Allah subhanahu wa ta'ala ring mga sifat sin atawa ka maguyom longta sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala in lima atawa kan long tabihan lima sin Allah subhanahu wa ta'ala di mo naman jari ipanghinungod paragbuson pahantangon ha mga
lima sinamu in piapanjari niya. Sain magkaharad kita in Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin sifat iban sin kangan nganan niya sampulna. Amuin biyabayta ni ayat laisa kamislihi syai. Hati niya hatungod sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala wayruun siya sibu hakatan amuin piapanjari niya. Sain pagparat sa data mag-iman kita, magkaharad kita in Allah subhanahu wa ta'ala aun lima niya. Adapun pangbiya diin naway na bukun nato para kala tanya turi kita makaingat sinamuin. Wala kita biyaitaan sin Tuhan Rabbul Alamin hahantangan mangsiabi adiin in dagbus niya sabi aitaan hadya kita aun lima niya. Na impanindugta habihato in dagbus impag-iman ta habihato in dagbus magkaharad na sadya kita bang uno imbiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin lima niya. Sa alawang tabang biya din in dagbus, biya din hantangan, wayron na to pang lamud-lamud ta, sabab wala tabetaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatungod sin parakala sin gaib, sabab in kay piya, in hantangan sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, inini gaib, di ta kaingatan. Bang in tao, magbisara sin parakala sin gaib, hawayroon biyaitaan siya sin Tuhan niya Rabbul Alamin, wayroon bisis niya, makapagligaw kita, makabisara kita simbukon bunal. Dahil nga sabiat to, in Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod sin sifat niya, beta niya sa jalong tain siya, takalima. Wala niya beta, biya din in lima niya. Inya to, wayroon na pang lamud-lamud tabang biya diin. Akan na, amuin, naasubuhi mamali, katungod sinamuin mga pasalan sin istiwa, inya to siyambungan niya hatungod sin kaypiya at niya madjul di ta kaingatan hatungod sin amuin laong ta hantangan sin Allah subhanahu wa ta'ala was sual anhu bid'ah di man jari mga suunaman ko kanya sabab wayron dato makabisara in taubukon bunal sabab baitaan ko sin lima sin Allah ta'ala biyaini di nato ko man jari mangliulakad pa umasu habihatin dagbus sabab maglibot kaw kita uming Quran dahing hangutod pahangutod iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayron na beta sa upamay na mo mga hantangan mangbiya dinin hantangan sin laong ta sifat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang kanalong na sin mga ulama bang hatungod para kala sin gaib amuin wala takikita biya si mga adlaw kiamat magparat siya kita in adlaw kiamat aun sa way takita inamun jimato sa pagkakaroon kita bihato nabi ada sinamun sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala beta katon Tuhan bihainin sifat niya magkaharad na kita bihato in dagbus niya ada pun in hantangan niya biya din inya to wala na beta kato sin Tuhan Rabbul Alamin nabang isa beta inya to beta niya magkaharad kita haununuin beta sin Allah subhanahu wa ta'ala kana aparman pasin Tuhan na Rabbul Alamin walam yakul lahu kufuwan ahad hatungod sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad wayroon makasibu ha sulag uno ang kana in Tuhan Rabbul Alamin mang siya na mayta in siya aun bihay nini aun sifat niya bihay ni magkakad na dya kita bihato sa wayroon dato makasibu di mo man jari law mo sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala biasin sifat sin amon hambuk deng mga piapanjari niya atawakan hambuk deng mga sifat niya ipanghinungod mo in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala kana siya sabot niya ray sa baparman niya pala tadribu lillahi al-amsal di mo man jari liyangan in hipanghinungod mo atawa amuna ipanghinungod mo in sifat atawakan amuna sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala fala taj'alu lillahi andada demikian siyabot pa sin Allah subhanahu wa ta'ala di mo manjari hati niya hinangan sibu in kasampurnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ubos aun siyabot niya ayat dahil
long niya amalan biqaulihi subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qaulihi azza wa jal laysa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Amo nalong na habihat yung dagbus niya in magad na kita hati niya ingkatan sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagparat sayata in pag-iman ta kaniya hitukbal ta na sadya bang ununo yung beta sin Quran iban sin sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun sahih hatungod sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala rito na sadya kita rin na kita manjari hati niya humanap himilang magparagbus magpahantang magpasingod magpasibo ha mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in akaranta akan na kita di himinang sinhinang biya nasabot na to kayo doon amo na imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot sin syek kul huwallahu ahad amo in pamungan niya Muhammad in Tuhan amo na in Allah in siya tunggal biya pabayta pajunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ngan sin pagyanong Tuhan amo na in Allah in siya tunggal isa-isa niyara Allahus samad salta Allah siya in Tuhan amo in tutudjuhan hahajatun bang uno in kalagihan hajat singkatan manusia atawakan makhluk pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala naray di laong na lam yalid walam yulad neni ni bieta sin Tuhan na Rabbul Alamin in siya di si way siya piag anak iban di siya mag-anak ini ni mga sila amuin Nasrani indawan nila lang ng Tuhan mag-anak na yari na inamun piuting na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hakabtangan nila lam yalid walam yulad in Allah subhanahu wa ta'ala wala siya piag anak iban di siya mag-anak walam yakul lahu kufuwan ahad salta in Allah subhanahu wa ta'ala wayruun makasibu hang sulag uno-uno jat niya, hasipat niya, kawasan niya, hakatan niya wayruun makasibu pa Allah subhanahu wa ta'ala imaksud simpiag bisarahan sin kita niyo mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala kataw tayo manghuran na mo bariman amuin walam yakullahu kufuwan ahad hatungod sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala sampurna iban kangan-nganan niya walam yakullahu kufuwan ahad wayruun makasibu mga makhluk hakatan sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na injat sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ubos sugpatan niya pa sin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir wayruun makasibu tinya kasipat-sipatan hajat sin Allah subhanahu wa ta'ala busyab butiaun in Allah subhanahu wa ta'ala wa huwas sami' makarungog adapod in pangdungog sin Allah subhanahu wa ta'ala di nato nakaingatan sa insya magkahakad kita magparat saya kita mag-iman kita in Allah subhanahu wa ta'ala makarungog narita na way na panudsud ta bangbiya din in pangdungog sin Tuhan di nato kun nato para kala ta sabab imbeta kato insya makarungog biya manusia biya kato manusia makarungog at iniaong pangdungog na bangbiya din in pangdungog sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun nato way nato bukun nato long hindi mo manjari ka panghinungod biya sin pangdungog sin manusia atawa takatay nga biya tay nga sin manusia sa beta adya sin Tuhan na Rabbul Alamin isin aong pangdungog niya makarungog siya wal basir iban na Allah subhanahu wa ta'ala aong pangita niya nadugay ng pangita sin manusia imang pangita sin Allah subhanahu wa ta'ala bisan hadya pia panjari
dugay ang pangita sin hayop, iban sin tao, pangita sin ista, dugay di ta nakaingatan. Nabiadin na inamuin long ta Allahu subhanahu wa ta'ala amun Tuhan sa taas-taas sa yaong kaniyang katan, kawasa ing katan, long ta wayron day nga mga hajat sin ipon niya buat malaingkan amuin yaon katan ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabalikan nato salawat mga maastay manghud namo pag-agama hatungod sin sipat di na kita ni makasabot hambuk-hambuk sa bihato sadya bag kita ni makalanggal hatini hatungod sin sipat iban ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala sampulna betaan kita niyo bang biadi inamuin long tabihan pagkahakad nato pag-iman nato pagtauhid nato matto kaniya hatiniya biasin nasabot kaay na haway ruon long tabihan pagtahrip di nato manjari pindahan in makna niya iban sin kalima niya iban sin maksud niya iban di nato manjari siya putingon di kahakaron napihan in mga banguning beta sin Allah subhanahu wa ta'ala bang imian siya aun sipat niya pangdungog di ta kahakaron na di ato manjari at wala tamsil at walong takbihan katahan panghinungod ta siya ha mga amuin sipat sin pia panjari atawakan long tabihan pahantangon siya paragbuson siya nya tudi at tinabukon niya to amuin dahil nga mga makapagkupur kita sabab makakahakad kita makapag-iman kita sinamuin bukon amo na inya to nga mga long tabihan makapanghimuting kita sin amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato kapag pagkahakaron kita napihanta siya di ta siya kahakaron ito rin nga mga dusa rakula pa Allahu subhanahu wa ta'ala na bihayawon insya Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan na mga akama Islam mari kita niyo paamuin pibayhuan sin pagyanon sirk hati niya aum pakabtangan sin syekh long nawakad ja'alaha ba'du ahli al-ilm nawain wa adkhala tauhid al-asma wa sifat fi tauhid ar-rububiyyah wala musyahata fi dhalik lianna al-maqsud wahid fi kila at-taqsimain long niya biyata niya rendi dahil nga mga ahlul ilm piya paghambuok na in tauhid amuin rububiyyah iban sin al-asma wa sifat sabi niya tuy maksud niya hambuk da sibu-sibu biya da sinamin nasabot na to ha piangadjian na to limabay wala musyahata fi dhalik lianna al-maqsud wadih fi kila at-taqsimain sabab imaksud laong nasin syekh matampal nato harwa tibayhuan sinamin tauhid nasabot sin kita niyo ar-rububiyyah iban sinamin al-asma was sifat wayron da tulong nasa niya misamo papaghambuokon siya sa pasalim maksud niya hambuok da maksud niya hambuk da mo rin lang ta in rububiyyah iban sina alasma was sifat maghajat siya amuin long tabihan panghati biya sinamuin nakakawa sin kita niyo limabay kalagihan siya amuin suway mo hilabay ray nga ilmu supaya mo kahatihan ini marayaw damik yan namuin tauhid uluhiyah amali tinya suway niya to paghinang sabab mo tauhid ibadat amuin subay kita mag-aktual mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala man kita mag-ibadat kaniya nasubay hakal na tudsin Allah subhanahu wa ta'ala adapon indua tibayhuan sin tauhid ini lang na sin syekh wayron da sa niya misamo siya papaghambuok kung sabab maksud niya hambuok da niya wayron da sa niya damik yan hikas balikan namo mga kay manghud namo agama Islam dahil nga mga amuin long tabihan bisista may ta kita nakaiyan tauhid aun tauhid uluhiyah rububiyyah al-asma was sifat in mga amun tibayhuan niya yato ngiyanan si mga ulama siabot si mga ulama hatibayhuan niya biada si mga kaibanan long tabihan amuin kasara-saraan
aun da sabtibayhuan niya bang pila tawabihattu bihaini inyat tu kiawa siya reng ha Quran iban sinamu in sunnat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa ka mamukita uning Quran sa upama kataan niya un bangha para kala pagtuhan pagtauhid impyag bisarahan di naman kakuha dahing haamuin tu para kala atawa kanto tibahiwan yatto ada kala makaiyan kita bangha in takyawa in tauhid uluhiyah in tauhid rububiyah al asma was sifat inya tukyawa dahing ha Quran iban sin sunnat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang pagbisara tungod sin tauhid di na makakuha dahing dito bang kau humati marayaw basahon mo marawing Quran dahing ha duhul paruhul hatungod sin pagtauhid imbisara halom sin Quran sa upama hatungod sin tauhid yaw di na makakuha dahing dito so hasupaya kita kaluhayan kita imingat sabab ini dahil nga mga amuin wasila ikaluhay imingat kita rupaya mabahagi-bahagi tahambuk-hambuk biyang kaingatan ta sa inmaksud ni kataan Cebu sabab bang kau nagsirik hambuk din kanila ini nakapagkupur ko pa Allah subhanahu wa ta'ala sa supaya kita kaluhayan imingat biyang nga kato manununtut ilmu mangadji bahitaan ko biyang ini hinambuk-hambuk kung anong kayo mo biyang bahagi-bahagi un kayo mo sa inmaksud ito kataan amura nakaluhayan kita mo inlong tahumati sin parakala yaun. Biada sin rukun sin sambahayang. Sin sambahayang hambuk dalong tabi ang karasali magsambahayang kita sa baitaan ko tartibon bihan kay mo supaya mo kaingatan hambuk-hambuk. Di kita hambuk da magsambahayang kita. Nabiya din yung pagsambahayang ta. Di atura lang tabang halom sin Quran yaun di kita magsambahayang sa namay tabang biya din yung pagsambahayang amunain junjungan ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niyo paamuin lawan simpagyanun tauhid. Lawan sinamun pagyanun tauhid. Pagka kita niyo hati niya insyaallah subhanahu wa ta'ala bang magmumpaat kato tayo maniyo tiyo nasabot na to hatungod sa pagtauhid. Maniyo tiyo inya to maniyo tiyo sadya sabab maluagi naman para kala ini sa dahil mga amon nasabot sin kita niyo maniyo tiyo magkulang maglawi mapalihala sin kita niyo yung pag-ibadat sin kita niyo dahil naman amon long tabihan na pag-iman na pagtauhid sin uluhiyah rububiyah al asma was sifat nabang nato yato na apply ha amuin hakabuhi nato ginawabaran nato nasampul na yato ha ginhawata di maragbus na kato in parakala yato nasubay sin kita niyo halian in makalarak kaniyato. Biada simbaran sin manusia. Imbihayaon in kita manusia siyampul na sin Allah subhanahu wa ta'ala in kapapanjari kato. Inamun umbang payaw sin manusia. Nakahati man siya amun kaingatan niya man long tabi makaingat na siya impag-ayad sin manusia haamuin baran niya bang man di kamudaratan in baran niya deng naman palawom sin baran sambil pakinpaisan niya nagaayad kata ni namuin manusia pakaniya himuslim niya hikapir niya nagaayad-ayading katan deng mga dalil dakula hakabtangan sin kita niyo kayo doon intao hapag kaun sadya nagpipi amon na health niya yaon misan halal na marayaw na bang pagkita niya hikamudarat hikakangi sinamuin di along ta hikataasin hika high blood niya hikataasin kolesterol niya tawa hikatambok niya misan niya tum halal di niya rato kaunon sabab ya unin sabab maayad siya ginhawabaran niya hapais niya di niya misang pasukahan mamina siya singkatan amuin hikaprotek simpais ng mandi kumangi damik yan hapamaybay hasasakatan hakaibanan natin ay manusia bang maghinang bay hinangan niya hinangan niya atop hinangan niya lanta hinangan niya ununo katan pasal proteksyon niya tuha long tabian ha family niya kainan piag bisarahan ta proteksyon ha baran in kita protekan ta tudin baranta
mangmana mo dahil naman hapagkaon hapag-inom jimadya ka kita katan sin sumud pawaranta mangi marayaw amin hikamudarat kato hamik yan hapais amura uno kangi apais biyan sin manusia yaaniban niya katan hapamaybay hasasakatan hakatan ununo na pagkabihatoy namin manusia yung pag-ayad niya amuin long ta hapamaranan niya ginpaisan niya hapamaybay niya sasakatan niya nadamik yan mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in tauhid bang mo yan amuin yan narimarag buskay mo nasubay ko mahali haamuin makalarakyat to kaniya sabab in naghukom in ikaw nagtatauhid ka pa Allah subhanahu wa ta'ala inini bukon hisiyo in naghukom Allah subhanahu wa ta'ala in naghukom in ikaw halom ko sin pagtauhid Allah subhanahu wa ta'ala in himukom nalarak min tauhid Allah subhanahu wa ta'ala inini dahil nga mga kahalgaan sin piagbisarahan sin kita niyo amo na in nagpaturon in Allah subhanahu wa ta'ala rasul Parman sintuhan na to Rabbul Alamin wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut nagparain Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap umat rasul unoy maksud magtauhid umanib ding hakatana mo in makalarak sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bihato katan in kanabihan na kauna karasulan sambil pa amuin kahinapusan amunen junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namari kita niyo paamuin beta di sin syirk tibay huan sin pagsirik. Wa aqsamu syirk thalatha, syirku akbar wa syirkun asghar wa syirkun khafi. Fasyirkul akbar yujibu hubutal amal wal khulud fin nar liman mata alaihi kama qala ta'ala walau asyraku لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك Amatuin kabtangan sin amun syekh atungon sin bi along tabihan tibay huan sin syirik. Daung niya wa aqsamu syirk thalatha. Intibay huan sin syirik hati niya tu tibay huan niya. Syirkun akbar, syirik dakula wa syirkun asghar, syirik sibi-sibi wa syirkun khafi. Iban syirik amuin nakatatapuk. Pagubos beta niyari pasyirkul akbar yujibu hubutal amal wal khulud finnar liman mata alay. Amo na ining peligro. Apa kita betaan sin syirik, apa kita betaan sin nagbaktol sin kitab, atungod long na betaan sin syirik dakula, syirik sibi-sibi, iban sin syirik nakatatapuk. Ubos betaan niya kita. Ada pun long na in syirik dakula pagyanun siya na in makalarak makapapas sin katan hinang tamarayo at tukatan papason sin syirik dakula wal khulud finnar liman mata alayhi salta in tao amoy nagsyirik yato mapapas pa in katan hinang niya ibadat niya hinang niya marayo katan salta pakakkalon siya halom sin apinal ka jahannam di na siya makakuha dito. Hisin dimihil sin hukuman niya to beta sin sik bukun siya bukun nagbaktol sin kitab sa beta niya
parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan yung manhalom sin Quran na surah Al-An'am. Bialaw na sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Bangsadya sila law na nagsirik patuhan natanto na sadya mapapas malawa maabu katan sinamun hinang nila ito. Amo na itong beta sin Allah subhanahu wa ta'ala. In nagsirik sin sirik dakula ini habay ta sin Allah ta'ala hukuman niya halom sin Quran isiusyo in nagsirik sin sirik dakula amon pag-anon daindi natanto na sadya malawa katan mapapas katan maway in katan hinang niya marayaw pag-ubos betaan na pakitas beta sin syek para man palong nasintuhan ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Nabiaytaan kita sin Syekh Dendi aun siyabot niya parman sin Tuhan Rabbul Alamin kitaan niyo walaw na in mga sila amoy nagsisirik atawa ka nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala misan pa ko magpahinang masjid nagayupot ko sin masjid nagpalihala ko sin masjid amoy pag-iibadatan pagkusujuran sin taukatan pag-ubos kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun to ibun na linamuin aun kakupulan halom sin pangatayan mo kaya saksian sin Allah subhanahu wa ta'ala namisan pa ko bihato amon nagpahinang ko masjid nag-aayupot ko si masjid nagpapalihala ko si masjid naglalano kaw nagkakataan ko naghimat kaw ha sabab kaya saksian sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakupuran in kasirikan in ikaw kafir in ikaw nagsisirik halong pangatayan mo nabetaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Ini hukuman sin Tuhan. Habihato na inamuin piil mo inhakuha sa inhalaw mo nagsisirik kau sababin sirik ini hati niya muna yari halom sinamuin atay si manusia. Namisan marayawin hinang mo maksud da hindi lang tamarayawin hinang mo biya na mga si masjid nakapahinang ko masjid madrasa ataw ununo na at kala ini kung nagsisirik pa Tuhan nahiyuk iya rin hukuman sin Tuhan Rabbul Alamin ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun in mga sila yato at ing mga kakahinang nila wayroon da salta wa finnarihum khalidun halawm apinal ka jahannam da sila kumakkal wayroon da to pag-asa. Pag-ubos lang na sin Sheikh, wa anna man mata alayhi falan yaghfira lah. Hisiu-siu in miyatay, nakapagsirik, way siya nakapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, yabutan siya sing kamatay hakasirikan. Lang na sin Sheikh, wal jannatu alayhi haram. Haram kanin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. May ta nakabayta bihato sin Sheikh, nakabayta bihato nagbaktul sin kitab. Sabab aun basis niya parman sin Allah Ta'ala sabot niya ri kama qala Allah azza wa jal bialaw na sin parman sin Tuhan Rabbul Alamin inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sabab law na ang kanna maharam kanin sulga haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi bunnal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala di niya maampun bang hisiyo in nagsirik kaniya wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha maampun niya na yung katandusa ayaw dyan sirik na yung nagbutang sin darajat ini mga kay manghud na mo akama Islam amuin kriminal sa lagu-lagu patuhan na Rabbul Alamin amo na yung pagsirik salta inhinang marayaw sa lagu-lagu amo na yung pagtauhid ininibo kun kita nagbutang ini akan na ayaw mamungin mga kaibanan manusia manirik-sirik sadya in mga tao lang atawan kaibanan lang ng mga kakuruhan atawa kaulam at isyusiw na manirik-sirik sadya na in hukuman ini
bukun hukuman ni siyo. Nakaingat kita sin pagtawhid, sin pagsirik, bukun labay rin ha mano siya pagkahita, labay rin ha Allah subhanahu wa ta'ala muna. Pagubos, supaya kita makahati, sin kalagguan, sin tawhid, iban sin kapaligruhan, sin sirik, piarahan kita nabiwan sin rasul. Wala pa mamarahi rin dito, sambiling mga ulama, recognize sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amuin magpasampay sin amanat. Ang ulama, warasatul anbiya. In mga sila ulama, sila inwaris sin kanabihan. In parakala ini, amuin pagtauhid, dahil nga mga salagu-lagu ibadat, karayawan, amal, patuhan simbiya kato manusia, iban in salagu-lagu isab, hinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala munin syirik, ini ni, baita ini sin Tuhan, Rabbul Alamin, in kalaguan sin karayawan sin pagtauhid, iban kapiligruhan sin syirik. Nai kita mangyan lang ta hindakuan niyo na nirik sirik. Nabukunin in hukuman niya to, intag hukuman niya to, bukun hukuman ni siyo. Hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ng pagsirik, betaan kita sin Tuhan, ay kita maawam, sabab piligro ni dakula. Iatungod isinamun humati kita sin kalaguan, sin tauhid, iban sin kapiligruhan sin syirik, labi pareng sin hajat ta, sin pagkauniwan, sin pag-inom ta. Sana'y manusia, di nila to kaya nga tamang biya din niya to. Kana subay kita ni magpatumtum mga kataw tayo manghuran ha agama Islam. Sababin parakala sin tauhid iban syirik ini parakala piligro. Nalawng na sin Allah subhanahu wa ta'ala, bunal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala, di siya mangampun sin syirik. Ampunon niya na ingkataan do sa ayaw dyan syirik. Pagubos ang paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bunal tuod ini parman pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ani wan halom sin Quran mangkamuri magkahakan. Isiu-siu magsirik patuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harramallahu alayhi al-jannah. Na bunal tuod ay kamu magduarwa, haramun na sin Allah subhanahu wa ta'ala kanyo insulga. Ano bang haramun? Wayron na chance, wayron na tuod. Pagubos, wa ma'wahun nar. Ano bang naharam nin sulga? Wa ma'wahun nar. In katudjuhan in paghulaan nila, amunin na pinal ka jahannam. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ha mga tao nag-anyaya sa anyaya sin ginawawaran nila, wayron na makatabang kanila. Wayron makasapaat hataw nagsisirik. Wayron makasapaat ka na misang panabi. Bangkaw nagsirik patuhan, yama mo, hiina mo, katami, lasi, misang panabi mo, way na chance mo niya kung masapaat. Insa lagu-lagu anyaya, panglaog, panganyaya si Manu siya, panghinawabaran niya, bukun liasun niya yung baran niya, bukun diugsuan nagpatay siya naggantong bukun. Sa lagu-laguan niya si Manu siya, pag ginawawaran niya, bang natusad siya kaingatan, amo na nagsirik siya patuhan. Kitaan niyo, mga tayo manghud na mga agama Islam, yan dahalom sin Quran, Hilukmanul Hakim, dahil nga mga hambuok ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, at niya tao marayaw, tao nag-amal salih, in anak niya, unuin biyanda niya, unuin piyusa ka niya anak niya. Bukon biya singkato bihayaon hati niya, tetakamahan ta alta, pag-school, pag maingat, pagkatam, bukon bihat to. Tiyatawaan mo na asal, deposita mo ng anak mo sa paya, biya, bukon. In Luqmanul Hakim, in muna, biya niya anak niya. Betaan niya sin parakala syirik. Unin agi niya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya kaulang na anak ko, niya, bangko magtarbiya anak mo, subay muna, daram mo, tawakan, patumtumo mo tuod sinamon parakala ini. Ya kaulang na anak ko, ay ikaw tuod magsirik, magsakuto, dimihil limbang,
Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inna syirka la zulmun azim. Sabab lang na in syirik yan amunan in sa lagu-lagu dosa atawakan sa anyaya na manusia pag hinawabaran niya bang siya nagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akan yung parakala sin syirik ini parakala laong tabihan dakula. Parakala dakula. Hangkan na misaning kanabihan ipagpusaka nila hakapo mga anak apo nila amura yung parakala ini. Nabiula na to Ibrahim hazaman niya pa yato na kauna dahil nga mga duaan niya tuod pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin laong nabihan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Amuin magpatilibon tuod siya si mga laong tabihan kaanakan niya ahli niya haamuin magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala makapagsumbabarhala. Hanakaw na ito sabab dahil mga amuin sirik sa lagu-lagu amun na magsumba barhala. Yat to nabi. Nabi adin din kita ni ordinary manusia insuway umanib maumayad magprutik marew sin ginahawaran taha parakala sin pagyanong sirik ini sabab way pagduarwa bukon mahunit alawang atawakam bukon maluhay ipagyanon atin niya nalka jahannam ini. Sabab dahil nga mga amuin hipaniniksa sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao nagsisirik amo na yung kayo na imagine na ito nasadya misanin cellphone bihayaon kabiyaksaan si manusia bang maso na mahunit datahanan piti larok mo ramang maso paso sin gasol paso sin katan paso na dahil nga mga amo ni paninik sa mga tao nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung kayo apinal ka jahannam mahunit yung parakala ini hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw susungon wayroon amuin laong tabihan tataksilan bibliman sin pakanya amura yung ginahawaran niya atungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala laong nabihan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya Muhammad baitaan ha mga manusia in bang unuing kasabunalan dahil nga Tuhan mo nalamod na yung pagtauhid yung pagsirik yung kataan ibadat iban sinamo yung kataan marayaw papahinang kato kaya baitan asin Rasulullah yung kataan mangi papaaniban kato kaya baitan asin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagkain Rasul kaya baitan na kato yung marayaw iban si mangi nalaw na sin Allah subhanahu wa ta'ala faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Imabaya kumahagad mag-iman mamarat saya kumahagad imabaya magkupur na in kumahagad na magkupur na sa inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha sa in pagkabiyaksahan isuin sumulang na aun apinal ka jahannam tiyata ka makanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo natin bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala pajunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkakyabayta na kaato in kalabihan kahalgan sin tauhid iban sin kaibanan ibadat iban sin kapiligruhan sin syirik iban sin kaibanan mga kiharam sin Allah ta'ala papaaniban na in kumahagad na hindi na kumahagad sa in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala biubulian niya inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha tanto hamanga sila wala kimahagad masimasirahiminang simusulang sinamuin katan liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala na tabiat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin lang tabihan hamanga tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila simusulang inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha amuin bangkahoy kasud na sin Allah subhanahu wa ta'ala
palom sin apinal ka jahannam ay nako maghuhat-huhat on patumabangkay mo. Dito na kaw long tabihan amuin magula halaw apinal ka jahannam. Na impag sirik hisiu tao amuin iabutan sing kamatay nagsirik siya pa Tuhan Rabbul Alamin tanto di na siya makakuha dahil nga apinal ka jahannam. Ada mareho pa'y mga long tabihan kay wana namuin dusa. Ada punin sirik na wayroon tud chansin tao. Kataan ang malibadat. Imamuno tao imang jinain kay wana mana kawin kay mang limot mang anyaya kataan inini aung pakaampunan niya. Ada punin pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na tud kaampunan niya. Nalawng na sin Sheikh dahil di wa min anwa'ihi du'aul amwat wal asnam wal istighasatu bihim wan nadru lahum wal dhabhu lahum wa nahwi dhalik. Siyabot niya rin ang mga tibayhuan sin pagsirik biya na sinamuin pagpangayo-ngayo pa mga sila miyamatay. Iban sin barhala iban sin mga tabang ha mga sila yatto. Iban long tabihan amuin maghajat matu kanila. Iban sin pagsumbay ha mga tao miyamatay. Iban dukain para nito insyaallah subhanahu wa ta'ala sabuton na tuman. Pagka long ta in kita niyo kahatian na tuwing tao, in kahatian na tuwing marayaw, in katan uno hinang marayaw ibadat hatihon sing kita niyo kahatihan na to, subay raisab hatihon na to, bang unuin namuin mga iba long tabihan hinang papaaniban kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul niya muna amuna yung pagsirik. Sabab biya na sinamun habuk sahabat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot niya long na ingkaunan si manusia atin niya hinipagpangasubo nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam karayawan sadya sa inakulong na mga subo ako para Rasul sallallahu alaihi wasallam bang uno im mga kapiligruhan kangian supaya kaaniban ko atin niya kita niyo subay resab humati bukod na jalong taparakala sin tawhid at karayawan halal biyan sa haram subay na tuday sabhatihun bangunin amuin papaaniban kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na hatungon sin mga parakala pagsirik biyahay ni sabab biyan na sinagi nato in pagsirik dahil mga kapiligruhan malaggo in kadilikaduhan niya na mataud tibayhuan sin sirik insyaallah amuin waktu nato susungon sumabot kita niyo rin ang mga amuin tibayhuan sin pagsirik pagyanon asupaya kita niyo makaanib sabab in hukuman ini in baita ini bukun ini baita sin hisiu baita ini sin Allahu subhanahu wa ta'ala in hukuman sin pagharam paghalal pagsirik pagmakro ini bukun ini hukuman sin hisiu hukuman ini sin Allahu subhanahu wa ta'ala sa nabihato na in kahinapusan niya supaya lang na sin bahasa amuin isusunad dyan magkahakad isusunad dyan amuin long tabihan di magkahakad di na magkahakad basta in mga sila magpapasampay ikapasampay nila bang unuin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya haway ruun amuin long ta amuin bang manila kaya baita imbunal sababin hindi mo manjari maanhan parukaying dihilan maksud parukaying parakala ini di manjari maanhan parukaying dihilan maksud parukaying sabab timaud inamuin kakahinang simano siya bukun amo sabab dahil mga amuin magbabayta dahil sab sinamuin bukun amo na sa Allah subhanahu wa ta'ala bang manin mga amuin nagkasabot na to atto papagbarakaton katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala magmumpa at katutanyo dunya labi-labi na adlaw akhirat mahinang nato palita deng naman dahil diha dunya sambil pa adlaw akhirat makawa nato kahating kaingatan sing kita niyo in hinang marin nasabot nato amuin marayaw imamu hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala habayta niya iban sin rasul niya sallallahu alaihi wasallam akaron sin kita niyo in wala imamu na ayaw na kita niyo makad in mahuli niya in bangaong kabtangan namo wala imamu inya tureng sadya kamu sadya iban sindeng ha syaitan bangaon imamu inya tuba taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala iban amatun akaron nato iban
damikyan kahinapusan niya di mabugto muna in pagsarang sukul na pa Allah subhanahu wa ta'ala in mahuli niya maun kanyukatan amuin way nagbabati laol yari timatayng hug amuin jimajaka programa sin kita niyo pagbalik-balikan habi asin waktu nato bihaw nini magsukul kanyukatan ang mga waktu niyo biya nasin agi daran nato ipangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala magmumpaat inhinang nato marayo katan kakitaan nato adlaw akhirat mugat hatimbangan nato hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala pahinang marayaw bang man hati niya gumaan day sab inhinang intimbangan nato pahinang mangi mugat pamarayaw mapuas dayon dito balikan namo hitukbal namo amuin sa salam-salaman kaniyo katan salam kasila sa hatiranan mahuli niya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah